Hello everyone who is watching us right now. Mazina Mainta MCADB, the entertainer. Of course, we are in Apex TV, the online TV station on Western Uganda. Of course, in Bantu who created information yona erukwata abaslab events zazimwe interviews zona ahenyine Apex TV, the online TV station on Western Uganda. Tufurangame kututiya burijo. That's Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Nabaramohono of course chigamana Apex TV UG. Hamana ADB, the entertainer. Of course, ntebwe bana benyoni bitu ba Ergon Studios abakutisyaho shoyeji abakuseka musente omukintu wetu. Of course wanda kora audio urimweshongozino ndakora audio hamwe na video. Of course shira bagenzi bitu ba Ergon Studios babeno bakora akintu wechi wo ino mukoro gwa buri kikacona. Of course nko kwanja kugitwa graduation, birthday parties bashira bagenzi bitu ba Ergon Studios. Of course bakwereze kamera nunchi bakwate event yawe akasente kaki wande kumayibikiraho. Of course telesimwe ziri hansa. Of course no kubana ofuna banyoni bitu ba Ergon Studios kana handi. Yes of course no hinko yifutahira muna information yone kwani kwata habaslab ndwa kusyo show ya happening around here mumbara. Yes niyo mosho bamweta Justa Semanda akaine show ibakweta zinga ekitanda cyo ogende. It was a gospel show. Yes a gospel show. Yes ninga shi yabarokore. At the end of it turn up a massive of course. Yes twaturuko amanyo go twataning up tware event okuyatambura. So reka ngusyo event eji n'abantu nibincha bizire amukoro. By the way abeshunguzo nibinchi abize kumusaportinga kankusiyeho event eji kankusiyeho mukorogu oreba kuba performance ore decoration ore na bukimwe cyona nabeshunguzo ubona. Of course abayizira mukorogu katuba kusiyeho ahenyire Apex TV, the online TV station on Western Uganda. So
mwasiba mutamwe n'abatwikirize mukama simwe mukama n'abakunda amazina nirakan Pastor Wilson ya mukama yakushongorere byesho nguruka Eliato natumanya taremererwa sime mukama nkebindi nisima mukama bwe cyozelizoba abandi asemanda ya mukuru wanje ningamuru semanda wow it was wow so yabonera webare kwiza kubamu webare kwiza kutagira muri kimwe cyanje ndaje mukama baherezo mucisha omwizinira Yesu Grabenite muzirem watuya watera mwana yachonda in fact wazo mundo mnocherera semana webare iwe iguriyona byaha so yabonera abantu bashitama sente bazdireta abatire muri sene mwebare owasiso mwebare abahagire semanda ubwo mutota kumizaho abeshongozi mwebare kubaha abasumana mwana wetu. The show was a success. Thank you so much. Okay, amazina nirakano manyetare kizanda turayo bito ahingambira turi aharzinge standard chogende concert ya semana justice yaberje atwa performing n'abashumuzi batarabana bamwe abantu baya stage cyintu bari no batwanyaguza ahingambira nyukanye na stage ibitwara byabere birungi bari kubagira gospel music. Amazina n'abanyeta abatijiti turi yaha church awasese Hope Church turi concert ya semana justice yazinge kitanda cyo ogende abantu bababingi abesho muzima babingi abanyabutegeki baruho abantu betegatetse kumaha sente mwebare munonga bahagize bitu mwebare munonga kunda gospel music. God bless you. Amazina nirakano banyeta mera simwe wabinti mukumanya nk'ekikona turi ya concert ya zinge kitanda cyo ogende cyayo songirwe semanda mazima chivure cyabonera munonga concert yabonera ninga shingete launch yabonera munonga abo kuba abantu bija kandi batuhagera so tushemerwa munonga kumana mwija mukakunda beshongozi mukabahagera nko kumwahagera semanda mwebare munonga mwebare kwija nasigana nimera simwe. Amazina nirakan banyeta Pastor Nabis Kurugantunga mu Rwashamire Omurnes Church na ibu mugishambo kumroji ya semanda muri Mbarara Oasis Church ni sima n'abantu bona bisha kutwagira mwebara abanyambaro kwagira umweshongozi wanyu semanda
nashemererwa abantu bije mbwingi abeshongozi bija bingi twayeshongora ikintu cyabonera ronchi yaba nunji munonga mwe barubahagize imwe bari kutereza sente zanyu mazima cyaba kirungi munonga mwasigana mutwagira tuti ngabeshongozi ba Western tuza kugenda mu misho mu izina rya Yesu nasimba ahubwo shongoro cya semanda yanarunkinga muzinge kitanda cyo gende icyeshongoro cyaba kirungi munonga abantu bashemererwa buri kimwe cyabonera nanye naye bwo mucyara ishongora wo muri mbara naura nakisimira rahanga abeshongoza bija kwa semanda umuzi mwe bari na munonga abeshongozi ba Western region kwatansiza hamwe mukabasa kuyambayambana no kwanemizi abo kugira ngo kabeshongozi tubase kujya hitwarwa tugira